Sangat dinangis selega kayu ring dhuwur tangga weline telasang makin ye peninggalan nadi beline enten jero hati sampun kadung sakit kerasa yang boleh menyingakin tingkah hadi memanying-manyingan ngajak anakmu wani sasa-sasa tangkah boleh megedi sampunang jamale adi mewali megedi dan wenten ampura kapi diragan nadi megedi ang sapaja beli ang yang sampun pedidi megedi sampun aja male mewali sampun aja male adi mewali megedi erwetan ampura yapi niragan adi megedi rasa aja beli bang yang sampun pedidi megedi sampun aja male mewali aduh selesai ragan nadine menyakitin hatin boleh dan wenten male galah kapinding adi jagi pacang nyambung tresnane.